chuan a school area hi adung hi fit som sari le pali awang fit som le pariat ani hei unit 1 president pumhing ROPUI te ka unit 2 hroi tu pu walal nga ka tele puronal chan sang aten enha hian thapa asoi tu ang khan major repair tu rania maro chu ni construction in an kalpuya te chuan varanda bathar te poku estimate umlo drawing umlo khania mara hen de sakasaka kho chumin sigur thatak kan nei hi kan hlep chu nimai antiani thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chawa du sang sang ber ka hlan bok chau ani olevoin hi zulai ni som thum sang ni som ni paruk ania tungchum kan topic tura chuan DARZO KHUA khozai thiam em KHUA mithilumen zan le kohar in zaya kher chuan mizoram KHUA zong zonga chuan number 1 hlo thei khopa pathian tharau thiang limina chenchil KHUA te chumi KHUA ZPM unit 1 president le unit 2 hruai tu te le midang te timai ta ila achan chu video kan endona chu wangin an hning le ni na te aron soi tho dona wangin khati zong khan kan soi phot mai dona ni anni pathum hian DARZO government middle school chu major repair tura ti anya major repair ti om zia chu kan thewin keringa a school hi a thalu tuk to lo ani keringa major repair ni chuan a thatlo na lai tam taka kha thom that tur ti na ni mai ome school hi a thalu tuk to lo te po ani mai theye chutianga ti turani lain a thok tu te hian mani tana hlok na mai lovin Khawtlang ma son na turani ti hria in new construction in an siam ta zo kalonia new construction ti ni chuan kha school thom that mai tur kha thiat vekin a tharin an sata ti na ni khozai thiam le pathian thu oi KHUA an ni na an lan tir le ta a kho en ton tlak tak an yome a estimate chuan major repair tur ti ania estimate amount hi a figure che inaron soilo na a ma se a soidana chuan nuai som pali le singkwa vel atia an sikul saklen zong hi adung fit som sari pali le awang fit som pariat ti ani bokani azang thokhat le a sei thokhat le bok ti na ni chu an ril ru thiang hlim ka ti hle moya an soidan taka Khawtlang in sikul tha kan nei hi kan hlep chu ani mai an ti ani pathian thu oi khuang nge rampum hriata puanzara talan tlak ani tak zet mai le chuwang chuan keini channel point talan kan chaka hetiang lampanga hi keini channel point talan kan chaka kan lo au pui ve fo thin ani wangin ti hian kan han au chua pui ve don ani ole eng poni se video toy te kan enanga chumi zolama chuan comment section lam kan hoi le don ani hi DARZO government middle school ania major repair turkha new construction in an saksaka he emau na kan we som pali le singkwa vel ania chuan a school area hi adung hi fit som sari le pali awang fit som le pariat ani hei unit 1 president pumhing ROPUI te ka unit 2 hroi tu pu walal nga ka tele puronal chan sang aten enha hian thapa chung lam kan en vele thungang hi chung lam pang ve thung ni he ceiling ate hian tile man thap turani a he an sa thale maya akan te cement ni an be ka tian an siam veka hian pe ve to ani asoi tu ang khan major repair tu rania maro chu ni construction in an kalpuya te chuan varanda bathar te poku estimate umlo drawing umlo khania mara hen de sakasaka kho chumin sigur thatak kan nei hi kan hlep chu nimai antiani chu wangin hlep le engmukha an be sei vak lo ani kho chungina sigur tha building tha kan nei kha an hlep tur ani mai an ti hian takin jinga tanga thok pol te noma ti hian na an tran hut da ni tin hianin boina le har sat na umlo chuan na hi an chun jom zela kar ni thajet zo kan khoile chuanin lua an lua mai thei to tura chu kan ngai ni
ole khami zong kha avedo chunia a viral na saviau to na in hanti ve tral kha ka du boxia chuwangin DARZO khuate en ton tlak ziale anril ruthiang him zia ka mu hian nukte po antiul hialani kan ngai thak khan estimate drawing om mi alo varanda te po an siam tel ngal vek ania a thok tu te ho hi chung ko in to del tak chu an ni bik vekin karing haulawa an tan cheng sing khat po a hlu ve thawang ti hi kan mu pui mai palang ti ka hlawa ka soi kai sham du bokani ke ni ve ta ila estimate a oma chumi mil chuan kal mayang u in hlona wang sia estimate anga kan ti khan kan thiam lo na om chuang lawa ka ti du mai ngem o ti te ril ruwa om wang bok hetiang taka Khawtlang mangai tu Khawtlang ma son na an tu le fa ta tana thlir pui tlat tu hi kan ram hruai tu tan ka ot hle ani Khawtlang kan mangai hian ram kan mangai ti na ni maya hei hi ni ram mangai na tak chu ole tuna chuan FB lama an post hi ka en lai chuan singthum chuang in an en to a tuna phei chuan atam to ngotin karing comment po atam na roe chuti mek lai chuan politics richiai naman te comment po om ve thawa amai ro chu heng te hi chu enga ma ngai lo turani ole comment ilawen hawang ule ama sabera chuan lal boy van chong hian an hlep hi hlep dik takani sumle pa ya in Khawtlang ta na thataka tho an thlang hi ROPUI mange ZPM aron tia ti chuan lal rot pui jong te hian mu anuamin hriat anuame mani khota ngei turpo chetak taka contract na kan han thok du mai thin te hi apoi vong matia ti chuan hela hian host ti hrang chal hian kalo ngai tua dai chu GST hi noi thum vel atlem bera an kat karinga abak labang zong hian a structure mamo apu hruk velanga an thok tha in Khawtlang le ram an hmangai hle mai atiani adot le chuan lalom sang zote nge lalom sang ati jok tur ka shelawa 74/18 ban beam tai beam cement concrete ceiling veranda estimate til low estimate changa sak ASC block plaster alani ka be sei ceiling structure ringot po hi thingpo ni se a hau tak du nekania material leina choklu na le lofa sen so zong nen an sa thle mai hei chu aron ti boka lal thamona mar hian an thok ro pui hle mai estimate omlo thengin an thoka salute fak phu chu fak mai hi a Christian zia khop mai rem lova lo social phet tum hi aram hlui zia riau atia lal fakoma a faka mar hian thatak zelin han thok te se a tha chuan in fak mol tur a that lawero chuan in sel mi mai thung ila neutral taka thlir hian engkim hi a hadamania tia antikhle mai mante I mani hian avan tha em na hi tha se party dangin min kher te hi chanet kher po angai lo ngoi reng hian dikle a tha theyang berazel khan ti zelila atok mai khovel ani hi social boin aom thailo aron tia lom sangi sailo hian an thok tha hle mai hetiang hi lom Khawtlang ram hmangai na chu hetiang ri ru hi putheu ta ila zoram chu rei siam that vaka ngai lowang mole tam takin hlep hnem lutuka na chedeu dewin an thok mai maya reilo te a siam thatanga ya sum tam tak akal ral le thin atiani nun hlo fana hian major repair nan poisa achuak nem reng hle mai khitiang khian ti lo se achan ve aya tam an hlep theinge yang matia robat ke si hian mu avan nu mem ve o party ril ru pulowa athok turten mani ta anga kan tho chuan a tha zel ani hi ROPUI hle mai ati ve thunga PL atlau hian hetiang ril ru hi perfect turin mipui thinlung hi ti har kan ngai ani ram hruai tu ten an hlo an han te pung ngot zelte hi ram an hmangai lo zia atilang re thei huamin ram te vei ve se thatur atia ro sanga o ma pa chuaw hian MNF le Congress sarkar khan sikul pakhat mai ni lo building ROPUI tak asa theu mai sikul pakhat la sak pui tin lo in chuan pui ve em chunia ron ti ve thunga haw kholuna haw hian ro sanga o ma pa chuaw hi ron men sonin khonge asak thapui pui ho chu a chele vek to jok kan venga an na tho that zia te hi mit nge in kan hmuwe
tiang tha hian pathian le kan ramtan tia dot soi thin party nen chuan lo te khin ve du su ZPM midik ani tlat nang anga dot soi mang support hi kan ram mel malian ber chu ani e aron tia anin chang na sang reng view amaro chu helai hi kan ron chiar chu chana chu he tilai ro sanga om ma pa chu hian a soidik chia MLF le Congress so ka lai khan building ro pui tak tak an sa chau maya school building te po repairing te po an ti ni amaro chu tuna DARZO in an ti na hi chu major repair estimate ba ka khan major repair ni lovin atharin an thiat vek an sani tuna DARZO ina an sak ve thung ro hi chu hlêp po nei lo ma se po yan tilowa chu ti ro ro chuan asing bi tel te chuan an lain sem theima na le ke chuan estimate hi ka thiam haulowa engzang en hlepang ti ero ke chuan ka hriat pui haulo na in tuna DARZO ten en chuan tuna iron ti dan hi chu te khin chi ani lowang MNF le Congress so ka laya asa tu te ho khan school building ro pui tak tak noi za thum zali te noi zanga te po ani hial ome noi sang khatman te po ani hial mai thei chutianga building ro pui tak tak an saka khan engzat parsen nge an hlepang asa tu te khan chuan engza parsen nge an sak tila ya ro khachu in chiang bikin karing lo tuna DARZO hoina an sak dana hi chuan hlepo nei lo ma se po yan tilowa chu wang chuan kanon ti chuak reng ania an ril ru hi athiam him tak zetani chu wang chuan sikul pakhat la sak pui tin lo in lo chuan pui ve em chunia ti lai ringo ta khachu atok lawang chuan pui tham an in lai zo ka chu an in pek na le Khawtlang tana an uilo zia an lan tin lai zo ka kha an chuan ber zo ka chu anita ani ole adot le chuan TL vai phei hian Khawtlang lampo an fak om tel ani mele hei mani in sanghi sompali le sanghi somni bor khan ka savia chungkua atam theyang ber thak kan sen ve poin poisa azorang du khopa tuna phei chuan lo fa chhornan poisa sen so atam towa video lang hi lo pek vek tu ni se cheng sanga velan yanga ni somni lo chu nuai khat ani maya aron tiani ni anin seng ve viau don ani ti chu chiang takani VL ruata hian karil ru lo om dai chu mani KHUA contract kan thoka in lo fa ril ru kan pu thin hi ni hlep tam lo kan hlawa kan na tho chelu tuk thin hi ram chu sei lo mani KHUA po kan mangai lo ti hriat ngoi an KHUA an mangai ani hi an thok thae mai atiani adot le chuan puya ve mai hian ZPM unit le block hroi tu tam ber hi chu duam lo fel tak tak an ni hloma hei hian ZPM po hi atiming thathin an minister jinga noi deuh an nei hian an ROPUI tur angin atilang ROPUI lo thung atia minister a hian noi deuh an nom ke chung ka hre hau lo maya an mani to ka hian an performance a thae em vek in ka lo hre zoka kan hmu dan thei nang lo thin khopa noi deuh an ti te chu tu te nge niang ti te po kha hriat cha kom hle mai adot le chuan rini hau nar hian Khawtlang mangai na le ram le nam pathian mangai na ten en aluang ko pani nge hi aro puile tuk mu anuame ZPM go aron tia ti chuan hetila hian in nial na ROPUI alo chuak le ta junior JR Christian hian apoi sangai tua chuan an sakhi anep ka ti ve tlat hlep silowa chuan nuai sompali chuan school ROPUI tak le changkang tak asak theya a chongpon asak theyang aron ti ni karinga ahropi chekhop maya a chongpon asak theyang a hmun ken hian an hlep na sama ma zok don atia chulai tak chu mi somni pali lai an reply a kan en thla chin don ani helai hi ngai dan te pom dan te hi ai nang lo khop maya ama sabera chuan dam pui lai lung dam pui hian in eng angin nge isak ve to engzat ngei sen en ho lokang example atia langina hian vai reng te chuan khi ai ROPUI khian isa thei mai thei DARZO wa chuan khidiang ang satur chuan tuna budget item khi seng nge yang fak phu te fakre tlat na thin lung nei tu te hi khovela mi khongai thak berte zingami an ni om sin aron tia lalven tlong to song hian ingai tu na tlem zia iron soi mai ani e DARZO hi khoyange oma khoya tangin nge bungru an lak ti te ngai tu ro baga vel te chuni se isoyang hian asak theima na aron tia azong chu karon chialo mai nga puyama puya hian in kan sameka nuai som hi alo ho ber ome tho chuero har hlep an nei tam lo khopang an nei kherpo karing lo ron ti ve thung mudan ai nang lo khop mai ka ti kha MT dar chun hian
par ti rui chil hi chuan thil hi in hudik lo vek ke zel chu ni hi mo ril ru hrisel tak hi putram shram tur ma ni tan hrisel na ni nga ye ron tia nge an sei tha khop mai larin chana khiang te hian thiana DARZO na khathok zo chia an tan bungrua import a harazia ka sia atia an tan bungrua laklu a harazia ka sia ti na ni tin aizola tanga ahlate ma wangin material ato entinan duratarf aizola cheng sang ni zatum vel kha cheng sang ni zanga songa ten na thela kan lei chutiang khop chuan a in thawa nuai som pali chuang hreta khitiang an sa thei khi a thahle in ka hria ke chuan naron ti ve thungani sena sailo hian i fak hreni chuan ngoi mai la fit somruk pahnia sei in ka samek nuai som pali bor vela fit somriat don la ya sei a thar hlaka an sangam khi nep ti chiani hau lo ti ka hrechiang khop mai ron tia ataka thok ngei te poin an ron comment mol mai le munom angai nom sia khop mai khatilai bor vela kha maro chu kan kalsan mayang helai chu o he tilai hian laldin puya kolni ka kolni puyania amaro chu COLNY ani bi kat mai ani hi chu tlemin asap deuh hleka engpo chu ni se kan chiarang sarkar ma saten sikul sang ni zanga somseri pathum bor vel an din zinga sikul pakhat in han repair thei hlau mai chu ROPUI hem hle mai ZPM thoatan ROPUI mai aron tia muan ki marin thlai hian sikul sang ni zanga somseri pathuma chuan an ei ru hnemang em le engemaw zat chu an ei ru nge yang em le ron ti ve thunga chu laldin puya kol ni hian ngai thei hek lowi ti hian ron chang vele an ei ruk lo ron tre phota che ti ro mirin omlo le midik lo ten midang te an ma ni ang tura an ngai fo thin nia aron tia khai adang ni chu kan chiar vek lo mai ang chu hei ani nial thana sa khop maya amaro chu din puya kol ni hian ni emne fun lai khan sikul sang ni zanga somsari pathum bor lai mai an sa thei chu an fakom tak zet ani amaro chu khang sa hote khan tuna DARZO tiang hian anti ve thengem major repair tur tinia major repair aya an thiat veka athar lakin I estimate pangai apoisa sum siang khan an thokani a sikul ngor hi an ron post chan ani lawa a satu te Khawtlang tana anin pek na lai zo ka hi an ron notice lai chu ni ti hi enga tinge kan man fu theilo lai kha kan soi mai mayange ole comment atam kan ti to kha kan chiar zel riang pangaya khiang te hian thil tha ti tu chu eng party po ni se fak an phuni thil thalo taka ti tu te thil ti soimam tra tum hi tu point kan simangai aron tia lomi zakaria hian thil tha hi chuan emena fo hi chu an ngoi tlat zel party rui atin anom ti hi chu achiang ani kong chia po chu ni se an ron lang le na saturania atia elen tluanga hian alom ROPUI an chuanom tak zet khitiang lo po khian estimate ang tha point thokma se a tha tho to don te reng nen a thale zual ani sakor tui chhun kong lam ero khu chuan kalphung thar sarkar chu awa han ti mol phorap thak mel sive contractor ti mol pho nge ni ang estimate siam tu te siam thiam lo wang zok ni ang ron tia adot le chuan zo than sang a bon hian zudin le tui khur siam nan nuai som atang som panga vel te an senga khitiang lian sangnan nuai som panga an lamang ting lowa asatu te in hiang ngai thak awachak omve atiani nie zun in nuai som atang som panga vel satu te le tuna DARZO government middle school satu te hi hanin hial chin ta sila engtin tak in hialang mo engtin ne an soyang engtin ne anin feedback ang o tilai teng te po kha riat chak om hle mai atop lam kan mai mayanga zairem thiama pacho hian an fakom hle mai an ri ru po tha Khawtlang in sikul tha kan nei tur hi kan hlep choni mai ti ril ru hi o awa mizo Christian ri ru em lalpan mal somna tam takin vu ro se atiani ole khami ching zong kha tun chumatana kan ti thei chu lo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in hudan leng lai dan te milo talan sak theu turin in khongai na kang enani like comment le share te tin mila subscribe lo poi milo subscribe theu turin in chan puina kang en tak meu ani